Mimi dina we last 3 years ena mejo be ye video ma me say me mfiri nyame ena me mfiri nyame ne nyame mfre me say ya na sebe mo akonta na mo nananom na afre me de ya menim ena mejo be ye video ma me say me wan ya entome e wa asase we so sabe nipa nkwan enye nipa de ye Awurade de ya Job 14:5 Awurade ase wo bia na ato wa abosom didu abedie wo nyame tirim Awurade atwase bia wodu nwa unsa ho ena babu so wo nyame na ekum ena osan ye den emenkwa 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7 eti wo sabe obeka se me 2 years ni 1 year korento me na me da so tiase ena na why overtaking every me hoko apreko my daughter ani Anthony Kodwobo achia sa mejoyi ekeka se onwo wuntentam na won mfiri nyame no na onfiri nyame a kenyame ba mo won ye adwuma na kwa achile mejo wona be ye 40 something a 50 kura wunya ye no wawu eye kosen ena me kum chacha mi bisa kosen won so o age wadie no wo ni 50 kura eye kosen etu nso o age na wadie wuo no mi bisa wo saman ebisa wo saman baby a wo saman wo bia se won so no ufiri nyame anase umfiri nyame ena wadie wu se age we Abusiana no kwesi da na beto monten so say prophet Major Adane e de atoya wodidi djuma e wo Kumase na fi say ensemi beto obi dia no so dodo na e na akire nwadwene e de afa wo mo a e kire say asofo intokwa woni asofo enyaye e no nam so bi e na wafiri mu e ka wo mo so a e kire wo madwene say Major na nkasa na say nyeme bi ana wo ye no so e nhye dance CPE so womonso kana semi no ka say prophet kum church and so e de ne de aba bebom ya wo no wo kire se o asemi bisa na eye Major ne saman e ne wo asemi e di bisa na de ensem na prophet kum church e kire se wo wa age se Major saman e ne baba yi no mesrew so be nya subscribe to no so e de ama me eye too much e je yakai na fa bel ne ka ho se ne be na upload mi to mpa wo ne first person ya won sa e be di kan akabi abusia se ne be di ka ka se na no kwesi e dai e ne beto montin se Major Adane e de ato e de fiti wo ne de aso fododo na na edi yawo ewuwe wo so a e kire wo madwen e de fa ho e ma so penny reverend wo so be mpa so be kasa fa ho kire se Major etias ni eni ntokwa wo ne enya ma no kra enya ne number friend ne kasa na so kasa kamia se one ne kasa no no kra ene ne kankan ya Major no esan ekokoye ne chen so kra e de kan ho na same no e kasa de prophet kum church and so e de ne de aba bebu ma wo no wo kire se wo no de se wo wasem bibisa no bibisa Major saman se wo no so kwa wo kwei ne wo kan de fa asofo no ho enu bi e na yenka emfanfa ne ho ana prophet kum chacha e kire se Abraham Major etiase na apreku film no Major ba bonten be kire se apreku my daughter ni pe bi a wo mfiri nyame eno nam so bi e na nyame etwa ne kwaso tiasa na nya ono ko a Abraham of Penny Anthony Kodwobo achi so efrim no ensem ya Major be fa e be kan de fa ne ho no na enye ensem keto ento no so Adane e de ato kum chacha se yemisa ne se wo no so eye den e ne ko asamado entem se Abraham 50 years kura wanya sei e na kum chacha kan ensem no esify mechia obibia media de osofu kum chacha na abrantie bia ayefre ni Major awaye sofu a wawuo na enkrofo nyina e ka ho asem na me yese ankamen ka ho asem nanso no enu a ene na nsama hwehwe video bia sa video na me hwe ye no ensem so me di me opinion eba osofu a yefra no apreku my daughter tama wo ye no Major etumi beye video e kan say apreku mfiri nyame eti na apreku wu ntentam na apreku ni ya oye no enye eti na nyame ye kum ntentam oko YouTube a kwane kobo ubehu ko YouTube ubenya ama okensen bebre fa apreku ho sa wode no to nchen a sofu kese ba ko a ye friend Anthony Kodwobo achi na so le resolution owiye Major be ye video say papa ni mfiri nyame ko YouTube ubenya eti na nyame ye kum papa ni ntentam opeso obo nyame peso obo edom ni hwete eti no kun ni ntentam
apreku etine nyame yaku nintentam ena obeye say video no na won say we as ya na ye ka bibi say asantifo quotation etrenso enchichemodu no awu se de nsuwo ye no saa na ya owia eye etimme osofu kunjacha menti ase say Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah saa branti ye frɛ ne medwo e be kikensen bebre fa na ho na ne sofu pani akokan ho asamo kyerɛ na dwen a na nkorofo bosofu pani Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah asenuyem boy na ye frɛ ne medwo no ɔte ase no asofu amabu ndin wuye ensem okafa wo ho no na nyensam ketwa na ewiase ye wo no tie ewiase ye wo no Bible quotation bi oho eyem de pa Matthew chapter 12 36 to 37 Bible say okay 36 na wose asemuhunu bia woni pa beka wiase no obebu nwa contact mu da udu 37 na wose wonum asem ena onipa wodi bubem eno na wodo ogina so di bu fo wonum asem na wodi bubem ena wonum asem na wodi bu fo eti no apreku my daughter ani Anthony Kojobo achia saa medjoi ekeka se onwo wuntentam na won mfiri nyame no na onfiri nyame a kenyame ba mo won ye adwuma na kwa achile medjo wona be ye 40 something a 50 kura wunya ye no wawu eye kosen ena me kum chacha mi bisa kosen won so o age wadie no won ni 50 kura eye kosen etunsu o age na wodi awuo no mi bisa wo saman ebisa wo saman baby a wo saman wo bia se won so no ufiri nyame ana se umfiri nyame ana wodi awu se age we won se wi ase no sadie ya ne nsuo ye no sa no wi aye etimu a ase mo bo Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah se ni mo no munyai munim de amoka mimi dina we last 3 years ana medjo be ye video ma me say minfiri nyame ena minfiri nyame ne nyame mfrɛ me sɛ ya na sɛbe mo akonta ne mo nana no na afrɛ me de ya menim ena medjo be ye video ma me say me waya entome e wa asase wie so command channel na kɔbɔ ne hwɛ command channel sabe nipa nkwa enye nipa de ye awurade de ya Job 14:5 awurade ase wo bia na ato wa abosom didu abedie wo nyame tirim awurade atwase bia wodu nwa unsa ho ena Bible so wo nyame na ekum ena osan ye den emenkwa 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7 eti wo sabe obeka nse me 2 years ni 1 year korento me na me da so tiase ena na why overtaking efre me hoko eti se wo bi nso kira na dua fa me jode ye no ho a masra mo enya atem didie me ye me baka ye eye question ena mabisa mejo saman nyame hiraw medin de osofukum chacha ti ye ka bibia ye hwe ya no kasa yi na okira ye nu de ye so ebeto ye bye bye Ansabusia Prophet Kum Chacha and Samuno and Yapakutia by message so once we imagine our comment section ho edema menafi when me subscribe button so eye too much ejaya kai so what the bell never come on send a upload to the one first person ya won sa everyday kan akabi all the social media platforms so kwa eye too much o subscribe no like no share na wonwa bi so enye bi ahwe that gold and me macro ye kwon man macro ma ye nyi prabu wo kwan so wo la la odofo he de ne wo ha we de ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-89-77215 intro do for kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem